هدف و آرمان جی اول آورین هدفین و مازم بونه و گوتش خودی کسایتی که طول هل دیر بو. هر تم روکن بیانه به روکنی خود دهات ناس کرن به حوالتی خود یه زیرک دهات ناس کرن. هوال آورین لکربه او خوزای خوا او رحیوی زارکتی راستی جی هوال آورین ده هر الپیش بو. نها ناسکرنی ما جهوال آورین را لعفرینه چه بو باجر عفرینه هلوت هوال آورین جی دم ما هوال ناسکر وقت ناو خابو يعني طيبة مندي كو آفرين يعني خوزاي آفراندن خوزاي و گریدان هر تشت زندگی کرن بخارا تشت نو آوا کرن آفراندن و طيبة مندي كو به هوال آفرين را يعني كو مروف بيرا بدا بستينه هوالتي بكي يعني هما دم كلين كوما هفدو ديت مسلاو ده هفدو وصا خوزاي بو برگرم بو دلگرم بو يعني حسكر نوي كو راستيجي او رحي هوالتي كو ام بحثي ديكي كو مثلا فداكاري فدايتي راستيجي هوال خوا ناس كيرن هوال خوا هيس كيرن بهوال خوا فكراندن گل هوال آورين هبو نهاج بو ناس کرنه ما هفدیتن ما یکمین هوال آورین معصوم را چی بوده؟ دست به که 2015 بود ناس کنیم مجهب داره. بدر بازبونی ما اصلا تبلیغونی ما یه شورشی را ناس کنیم مجرد چی بود؟ یکمین قامپه یه هوالان یعنی شهروان یکم چونش بکم دو در پرورده بینن ناس کنیم هوال آورین لوی داری چی بود؟ ام وک برای دبیرانی شهید آورین دا وک برای شهید وک رای هوال ام شهید آورین برزداری بیرتینن و همی شهیدن شارش تکوشین آزادی بیرتینن هنده دناف دا به طایبت شهیدن راگهاندن آزاد وانجی بیرتینن برزداری وان بیرتینن شخابل آورین ده 1950 داشت دایک دبه لیبیا داشت دایک دبه حتی سال 96 لورد مینن پشتیوه هم در باسی سوریه دبن ده روجاوا داشت مقصود دا دسپیک جیانی خواده یعنی دبستان رژیم دا هات خواندن حتی گو 2003 بجا مبره خدا عفرین العفرین امرو نشتن لگنده عاقبه وک حوالی آورین اشخاد دبستانه خواه حتی قاسه صافی نه خواند حتی به دم خواند پشتیوه اف شورش دست بگر و شورشه جی هندک بان یعنی وک باندوری خواه لسر کسایته حوالی آورین کرد دناف دا تولبینه برای من شهید معصوم اوجی باندوری خواه بی هم دا دمال دا دمال باید که ولد پارز دا دناف ریخستنه دا مزن کرن یعنی جزاروکتیه دا دناف ریخستنه دا که حسابی که هات مزن کرن دناف حوالا دا حوال دچون دا هاتن نوان دا مزن بی اوجی باندوری که هبی یعنی سرباری من آجیانه لوالاتکی غریب دست بکره بو. لدوری همبیزا دایک نشتیمان هاتنا دنه گلونه چاری آنگو بختمه کردانه نزانم مشختی و حسرت آولاد جارنان جزاین حیا مرنه دبه که هر باجیانامه
di jiyana her kesî de kêliyên ku qet nayên ji bîrkirin hene. Mirov biçe ku derê jî wan bîranînan bi xwe re dibe û mîna hişê mirov de hatiye kolan her zindî dimîne. Ji bo min ya herî diyarker jî destpêka dîtina min a Efrînê bû. ناسکرنا هەڤل ئاڤرین یعنی خەباتێک و ڕاگەاندنê da bi hev re xebat dane meşandin beriya ku ez behsa xebatê bikim weke kes heye helbet ji ber ku weke kesayet hevaltiya wê sekna wê jiyanê dwarê bîrdozî di îdeolojî da rastî jî her dwarê bîrdozî îdeolojî da ku xwe ava bike weke destpêkê jinekê ku xwedî sekin be xwedî îrade be xwedî meyzekirnekê rastî jî berfireh be çawa em bêjin wek bajara Efrînê navê xwe jî Avrîn bû bi wê mantiqê bi wê meyzekirnê ji xwezayê re bi xwezayê ve girêdan her wiha mêjiya heval Avrîn jî wisa bû yani ew zîndîbûn hebû ew vekirî ew dûr meyzekirin di heval Avrîn de hebû her rastî jî xwastekî wê ew bû ku jinekê dwarê şûreşgerî da bide avakirin şûreşgertî li hember em bêjin taybetmendiyên paşveroyê ku rastî jî em bêjin sîstemê di her jinekê de daye avakirin li hember wê tekuşîn dana meşandin ku ev taybetmendî divê ku di heval Avrîn de dernekeve pêş gerek tehlîl bike gerek ser da biçe heval Avrîn rastî jî bi vê tekuşîn dikir ser vê esasê tekuşîn dikir ku jineke li ser xeta rêbertî xwe avakirin şûreşgertiyeke li hember zûr û zehmetiyan xwe dana avakirin em bêjin şûreş dana avakirin di kesayetê xwe da li hember taybetmendiyên yê ku em bêjin yê paşveroyê ku rastî jî jinê her biçûk dixîne jinê nezan dihêle jinê hebûnê wê nas nake heval Avrîn li ser wê de diçû Kesayeta hevalê Avrîn yani were hereketlî bû nedixwast bisegne piştî wê ji xwe derbasî ragihandinê dibe tevlîbûna xwe di nav ragihandinê de dike ê qenenê rûnahî dor de cî digire di 2013 da ew şer li xetê me yê Şêrawa navçeyê Şêrawa de şer tê meşandin navberê Aqîbê û Zaretê û Basilê û Bênê dor da hevalê Avrîn wekî hêzik girt ew hêz jî yani em bêjin ji destpêkê de ji bavê min girt demê dît got bavê min bi wê emirê xwe mezin bi wê temenî mezin cebxane radikir digan destê hevala xetê pêş hevalê Avrîn jî wekî tedî di ragihandinê de bî ew tişt hemî bi dişûpan didît di her xetê cebhê de bî ew jî jê re bû hêzik û demekî eger bavê min ew qas bi vê emirî mezin vê karê dike gerek ez jî hîn karekî ji wê mestir bikim ji bo jî piştî wê şehadetê hevalê Mehsûm jî çêdibe birayê min yê mezin şehadetê wî çêdibe ew jî bandoriyekî lê dike tesîriyekî lê dike tevlî hêzin ewlekarî dibe yê esayîşe di navçeya Şêrawa de dor de tevlî dibe 2013 piştî wê ji xwe 2014 piştî got ev hêzin terorîstiyê Daeş êrîş birin ser Kobanê hevalê Avrîn hîn wê demê di esayîşê de bû ê dît ew pêvajoya giştî dît berçav bû di ragihandinê de her tişt her dîmen didîtin ew jî tesîriyek lê kir yani hêzikî hov bi wê hovêtiyê êrîşî ser kirda kir xwast bibe wekî bersîvike ji wê hêzin terorîst ew bibe bersîv ser wê esasî 2014 tevlîbûna xwe di nav Rafiniya Pejê de çêdibe di wir de cî digire
ده تبلیغون هوا آورین سر کیجان اساسی چی بود یعنی هم گرماهی شورش داشته د سال 2013 دا 14 دا او شهرن کی دهاتن جیان کرنه هم بو باندور بوین هم دجی شهادت هوا معصوم اصل هری زده او هیچ کی ایدی هوا آورین گاوه کی ایدی باوی یعنی تمام کار خواد دمشان دل اما demek ki idi ev seknimin terkernine gerek az tevlibune ki yani mazıntır gave ki mazıntır bavcım hinder şuraşı da yani ev her haval avrin mru de nava jiyani ve da de nava tekuşini ve de nava şerin ve e jiyani da ye de nava şerin cebhe da jim mru her avdidit ki كساتك طول هالديرة أصل يعني طول هالبداجة إيشين كي جيان كرنا جا زحمتين كي جيان كرنا يعني تاني وقت أفنا مثلا هفال بيرانين هفال أورين ينزارو كتير جابون إشتا باوي وي كافي زندان دا إشتا ريجيما بعث إشكنجي كي لسر باوي دي كرنا مثلا هر أو بالي هفال أورين دومي باكي بتشوك بو يعني بويري كقومية لما زارو كي البر جاوي وي باوی ویگرتن لیدان لیکرن و صب مهان جی قطبین یعنی هر او دکاسات هوال آورین هشتو بو یعنی اشتا گرک از جوی رژیمی کی لسر ما اوقاس ایش و اشکنجه دانه چیکرن گرک از طوله جوی هل بدم یا دا سیستم ظلامی کو لسر جن ایش دیجی چیکرنه و دست رژی و قتل عام یعنی هر روز جن بکشتن را اصل روبرو دمینه هوا آورین هر دخل جوانه حمیه طول هالبده والكلا كوينه ما قلت اشتا شهادات براي ويعني او حسرتي صالي كو جيان دكر اشتا يعني جارك دي بهفديتنك او براي خدي صورن كلاك هفدو فيجو بشيوازه كي اشتا فيجاري افكريه يعني اشتا ادي اوجي هوالك ادي اوجي شروانك دنافا شوراشي ده يعني هر او حسرت دلوي دا مبود دغاست طولوي هالبداية حسرت انه زاروكتيه ين شو رشكرتي ين شروانتيه یک جبیر آنین کو من قد جبیر نکریه گردای برای من شهیده او ده سالا 1999 ده آنگو دما کو از 4 سالی بوم تفلی تفگر آزادیه بو ام جاران هفدوره آخبین و برای من هر آخفتنی خوده جمن را دگوت از زحف بریاته دکم توی کنگی وره ام هفدو ببینن ده سالا 2013 ده دما کو او نوا شهر روجاوا ده جه خوا گرد ام جاردن به هفره آخبین و من جیره گوت از سوز ددم کو از تفلی ببم ورم ده ببینم لی مخابن پشتیوه بدروجان برای من معصوم ده شهر چلاغا ده شهید بو او رح زارکتی کو تبلیبون خدا داینستاندن خدا هر دگوت کو دوی کو از وی رح خواهی زارکتی بیرنک يعني چاوا سروك ما دبيجي کو من إخانة الخيال خال زاركتي نكري دويكو أجي ويد خدا ويد طيبت من دي خدا هرتم بباريزم زندي بهيلم از بيرنكم جبويجي مثلا تفجير خدا تبليبون خدا أفرح هر هبو أفرح شد دك جوهرتن وجوهرتن راستيجي زميلك وصع بربچاف ودك دهيش كراستيجي هوال آورين بورحه گریدانا جیانه گریدانا جیانا کو دخطا آزادی دمشاندن دوار رخصتنی دا خوا آوا کرین افرح دهلی کو راستیجی طیبت مندین هی خدا دانه گوهرتن هوال آورین خدا آوا بکه مشه خواهی آزادیه مشه خواهی تکوشینه هین زندی بکه هین اکتیو بکه جو گوهرتن و گوهرتن را وکیری به شخد 2018 هرکس زانه یعنی دولت ترکیه داگر کر ایریشانی سر عفرین دو داره دجوا کاوله آورین یه هری یکمین خطه خوی جبهه گرد به تبلی هوالا لناحیه رجو
جیگرت دو داره ده جیگرت و وکی شر دهات شوپاندن هر کس جی دزانه یعنی دولتی ترک جه راگهاندن آزاد گل کی بترسه یعنی جه دو ترسه جبر راستیه وان دردی که به ورته هویتیه وان دردی که به ورته چاوا تالان کرنه مالا دهات کرن چاوا او شر دهات مشوندن یعنی دروجه که ده هفته و 3 طیاره لسر عفرینه باجر عفرینه بیم کلی به کلی حواله آورین و هم ده حوالن وی دراگهاندن اداجی عینی تشت یعنی کلی به کلی او شر ددان شوپاندن دور دا حواله آورین وکی 27 روزه ده لناحیه رجل گنده علبیس که دو داره دا وکی چنبر که ده دمینن شخوه دم شهید جی اعلان دکن انسان ده جیانه ده چاو به اصل مرو دکاره پر حد ده شر ده جوان انسان ناس بکی یعنی انسانی چاو نیج بروی یعنی هوا لاورین اصل نمگو جیانه ده فداکار بو فداییتی خود ده نشاندن جبروی ده ناو شر ده جی یعنی حوالی خودی در کتن پر علاقه دار بوین حتی دقیق داوی ده جی یعنی لکلک سکناندن یعنی حوالی خودشون خنایشن اصل کسایت حوال آورین ده لپیشوا شر عفرینه جبو جیانا ما همویان پر دیار کربو تتشت و نبو با مینابره لیدنا و برخدانی عفرینه ده من بویه رکو ساجیان کربو کو از دکارم بیجم من جیان مرن و تیدا همو تیگین جیانه جنوبه شیروه کر. دوان کلیان ده از هر تم دفکریم کو از چاوا بکاربم تکوشیم بکم و لسر لنگان بسکنم. تایبت وگجنه که براو شخویا برینداری ناو سر و سقما زوستانه ده ناوچتین ارتشا ترک و داعشی دماین برخودانیه که دخواست. دناو 26 روزان ده من هر روز لهربون دکر و نهاد دفکرم کو گرم رو نه خودی بیردوزی و آرمان جکبه نه گنگازه کو دراو شکوسا ده لبرخواب ده. ازو هوالی لگر خواه مرا دستی قبول نکر جخواه قد نهاد بیرامجی هیوی اما هر تم او بکو هوال ورن ما ببینن ایرو لکانتون عفنه اب بالبلد دیروکا 20 چله 2018 بالافرن دولت داگر کر لسر هرم عفنه دیگره اول نها ده دیروکا 27 یکه 2018 از نها لوگن ده بخده نظام نوی کن چیه اما ادراشه که برینداریه دومه على اساس از پر مرق دکم راشه اونن چیه بیبی مکو باش من بارية ما هي سركفتني يومها أما بسر بكابن تجوري كاس نكوري إرادة ما بشكيني بسروك جيان نوبي بجي سركوب تکلی و رهاولتی هر چه خواستن دناو جیان دا راسته جی رابون روش کاندن ما دا ده تکلی ما دا او گرماهی هبوم
يعني گرم ملیتان شورشگر وکه هول آورین اف خدا چانده بو اگر از سر خطا ریبرتی خواب مشم اف سوزا کو من دایه کو از پاراستانا گل خواب بکم پاراستانا جنان بکم از من سوزا کو دایه کو از ببم ملیتان ریبرتی خوا دوی کو از خوابدم گوهرتن دوی کو جی کو از لیبم اف دیارده به خویابه به اوی یعنی خوا دواره فکر دا پیش خستن راستی جی هولدانه وی هبو کو خواسته که وی هبو خوا راستی جی هر چقاس زور و زحمتی هبو اجبر راستی جی حتی کمروف هند طایبت مندی خوا دش جبرده راستی جی زحمتیان دکشینه اول آورین سر داده چو پس ندکر ند سکنی دوی دمه داشت خوا در باسی ملی جزیره جیده به پشتی گو عفرین ته داگر کرن در باسی ملی جزیره دی به کلی به کلی شهر گل ملی جزیره جی هاتی مشاندن شهر لدجی داعش هاتی مشاندن کلی به کلی او جی داشت پاندن ده شهر سرکانیه دا جیگرد ده شهر تنکرنه داعش دا لخط باغوزه او جی کلی به کلی داشت پاندن و راستی وان رای گیشتی راحت پارو کرن چپرن هری پشی بینگو و باگر جز گردانه لور شروان یه پجه قصده دست با اپراسیون داوی کرنه اپراسیون دیروکایی که آداره ساعت 6 ایوار دست بگیره پشتی کو سویلن باجورو که باغو زنده در کتن ایدی قدیان هزین داعشه ینکو باجورو که باغو زنده دبجین ایدی همه شر بکن اما دبج شر بر نادر نهاجی الوداره برخدانیه که به هم بایه شر قصده و یه پجت باشه هم دفع ملی ایدلوجی دا هم دملی عسکری دا هم دملی ناسکرنه دا خاص زیاده تر خاطه دا کور و هور بکن سر به اساسی جی تبلیبینه خود و داره دا جی چه بید 2019 در باسی چه این آزاد بید دو داره دا جی وک پرورده خواهی دید پرورده داشت خواه پشتی پرورده او شرط کرن دیسا دراغانده نه دا جی دگره شرکی دجوار لآل ملی هرم متینا و خطه دا چه دبه وکی راگهاندن حوله آورینجی دناف دا جی گرد دوی شهری دا و کلی به کلی او شهر دا شو پاندن یعنی هر کسی که دید دولت ترک چاوا به هوونه ایریشی وان جاین آزاد دکر به کمیه سال به بالا فران به هر جوره این یه سلاح گران چکن گران ایریش دکر دوی شهری دا جی شخوا دگینه آست شهادته حوله آورین دور دا شهید دکهوه در نازدی مه شاشا دا 2023 شخوا وک خبره مجه چه دوه گو حوله آورین شهید کردیم شهادت جبو محمیان گرانن راستی اول راستیه که یعنی جبر انا ما قلت حوالتي زرافتي جيانين يعني جوهر ما يتشاوش بو مثلا ميناك ضيكه كزورو كي وش بو هر تشتي ما يعني دنا ما بش ورشه ده حوالين ما جبو ما هر تشتن اجبر تزاني يعني كو دروجن زورو زحمت دا چاو آورين لكي شورش ساكني او برندا
يعني حواله ما جيبوي ما قوي يعني ام زانن يكو حتى كلي ضويه جيان اخوي كل خلاك ما بسكني كو خدي ما در بكافيكو فداكارتي الهمبري ما بكي اف حواله يعني صحاري نيورو ايواري ذاتن يعني دربي قوتني حواله ده وقت قوتني حوالتي قوتني يعني هر تش ادي دقده يعني جيبوي ما وصايه پشتی شر عفرینه از جعفرینه درکتم و درباسی هرما جزیر بوم. من لورجی دمکه خباته راگهاندنای پجه دوماند. لیبریا تفلی ببم جی هر خیال من او بکو از ببم گریلا. پشتی شر عفرینه جی من جخوره دگود ادی دما چوینا چیایه. جبو من دما گریلاتیه. ام دکارم وی بیجن کم ام کاربن راستی جی تشتی کم ما به حوال آورین را جیان کلیم کلین کم به حوال آورین را جیان کلی هر کلی هر داینستاندن و بپاریزن و مازن بکن هر زندی بهلند رح خدا دمیجی خدا چما نتنه حوال آورین حوال میکو گیشتنا آستا شهادتش برکو اوین کو ام سوزا خواب جبوان نودک اوی کو راستی جری راست نشانی مدنه ام جی هاو ددن کو ببن حوال راستی وان ام شو پوانه کو خونو خیال وان بیننجه به ام بیجن آزادیا فیزیکی یا ریبرتی خوا آزاد کردن گله خوا پاراستنا گله خوا پاراستنا شدن هلبت او خونو خیال وان ام تجدار بكم سركفتنا جي او سوزا ما او كو او رح باراستن زندي كرن هم ده خدا وكا شخص وكا ري هوالي وي وهم جي بهوالين كو اموان را جيان دكن داناسينا هوال آورين رحي وي هم ده خدا راستي زندي هشتن وهم در دور خورا جي بخار بكرن هم جي ام دبيجن كو هم جبو شوپاندن خطا حوال آورینجی خطا حزارن حوالین کو گیشتنا اصلا شهادتی او سوزا ما او ادعای ما او کو جیانا وان دست بگه حوالتیا وان تیساندنا جیانا حوالین خدا تیساندنا جی کو عملی دمینن ری حوالتیا وان تیساندن پاراستن هم جی مزن کرناوی چکرن به ادعای به سوزه ام دبیجن کو او رح او هوالتی و هر زندی ببینه او خط وی وره شوپاندن خط شهیدان وی وره شوپاندن و هر به آزادی و سرکفتن واجی ام و سوزه دوام کی یعنی بگیشتی سکنه و دمالبات دا مگود یعنی تأثیریه و هم شهادته و هم در آلی دا جبوی ما پر گرینگ بی پر به ایش بی بزحمتی بی جبر یعنی اونزان یعنی دناف جواکه دا زاروکه هری بچوک هر تم به دلالی مزن دویا یا اولی آورینجی زاروکه هری بچوک دمال باته دا واسه به دلالی هاتی بی مزن کرن یعنی شهادت ویجی هم سرما هم سر مالبات بگیشتی یعنی هم ماک برا هم جو وکری حوال یعنی زحمت بی به ایش بی نه تنها شهادت آورین به گیشتی یعنی شهیدین ما باندروی وان سرما چه به جبوی ما به ایشن هر تمم دخوازن یعنی چوا خون و خیاله گوان دخواست بگیهینه اموی دوام بکن یعنی دمه هاتی خاطر خواستی دوی درباسی چیه ببین منو و ما وکی سوزی که ما به هفره دا وکی رزگار کردن عفرینه دمه اپراسیونه رزگار کردن عفرینه گوام لکیلک هف وکی دمه دست پیکیجی لکیلک هف کلی به کلی ام عفرینه جی رزگار بکن ام دی ساجی و وکی دیویژن اموی سوزه دوباره دکن اما هر لسر و سوزه بمینن شوپدار شهیده خوابن جا شهیده مای دست پیک حقیقه را دا بگره حیا شهیده مای داوی حواله
عادل و نوردین صوفی وانا بگشتی یعنی امش به داره و شهید نابن خون خیال گود خواستن خواب بگین ام دوام بکن و همه عفرین جی رزگار بکن همه بگین کردستانی که آزاد سروی پیواجوی گو سروکتیه کریه جی همه سروی اساسی همه کار و خباته خواه این زیده تر مزن بکن یعنی همه سوزه دادن شهیده خواه ام سوزه خواه دوباره دکن به شهیده خواه را به گله خواه را و همه عفرین رزگار بکن همه و عفرین وکی دیاری بدن شهیده خواه دیاری شهیده خواه بکن برحه آورینان به فداییتیه کارکران به قهرمانتیه نازمان به سکن عاکفان همه عفرین رزگار بکن و دیار شهیده خواه بکن دیاری مالبتت خواهی شهیده بکن و همه سروکتیه جی آزاد ببینن یعنی البته سوزو هدفی که یعنی سوزو پیمانی که مروف بده همه هوالین شهید و دنا وانا دا هوال آورین یعنی حتانی چاوان حتانی گلی داویه جیان خواه لبر خودان و جمرة میراثه کی به هم پای یعنی یکو ام بروجان لسر باخفن یکو هزاران در هنر در حق ودا فیلمان چی بکن و سترانا چی بکن و يعني عالی ادبی دو چقص شوازن یه ifade کردن هبن نکاره ifade کی راز جیه جفده کاری وانا را بکم خودی لمیراث وانا در بکفن و سوز ما ویج بوانا او به يعني طول هلدان و سرگفتن